Aw, panjang banget. Panjang loh. Kene kenal Pak Purnomo Pedot ora, Pak? Yo Pipit Saraswati, sapa Pipit? Oh, Mbak Pipit namanya siapa kalau boleh kenalan? Mbak Pipit namanya siapa? Pipit Larasati. Oh, Mbak Pipit Larasati. Kudune digenahke ngono kuwi lah, awakmu kok gak mudeng kuwi kaya apa? Mbak Pipit rumahnya mana? Kondangnya ono lho. Kondangin apa? Mbak Pipit kondangnya apa, Mbak Pipit? Singer. Singa. Pipit twin. Pipit twin berarti loro-loro. Kak loro-loro. Iya, nah, twin itu dua-dua kalau sebelah kiu-kiu. Apal. Apa? Apa lho gawene ya? Masa iso kiyu-kiyu? Enggak. Twin ya? Twin. Rumahnya mana, Kakak? Saya asli Kebumen. Kebumen. Oh, berarti asli Kebumen. Kalau gitu tekonon oleh kesenengan manganan opo? Kesukaannya makan apa? Makan hati. Mangan Yo, Sakit. Iya. Itu sangat sakit kalau hati kita dimakan. Maksudnya mangan hati lho. Lah ya itu